Halos 4,000 kabalen ng may kinabang king komprehensibong medikal ang pag-dental mission sa gawa king Balening Santa Rita. Penimunan niya itining Dr. Josephine Carlos Raboca Foundation kaya tabing Makati Medical Center ang pang-GR Bank. Kaya katamong silipan ng meging kaganapan king balita ng Patricio Mamangon. Alos kumatmuing covered court ay tining Santa Rita Central School, kareng kabale na magpa-check up king banuahang medical mission apani muna ning Dr. Josephine Carlos Raboca Foundation kayantabe ing GR Bank ang pong Makati Medical Center. Tuturing niya iting metong karempeka komprehensibong medical mission king Santa Rita kilubning ana mabanwa. Mabot la kasi king 150 medical practitioners reng many batan king Makati Med a kabibilangan da reng consultant o eksperto a many batan king niyayaliwang medical field. Keti king surgical room kabilang kareng operanda reng ating tutubong bukol king balat o benign cyst a malyaring tanggalan kapamilataning minor surgery at nung sakali namang kailangan niya pamong surya ning bukol ning pasyente re-rekomenda la reting idala king Makati Med agpang king surgeon ay Dr. Daryl Santiago. Well, first of all, we screen the patients. We see if we can do it as on a local basis, no, minor OR. Kung hindi naman, we just send them to Manila for major operation. So yung mga pumasa lang dun sa initial screening na pwede operahan dito, yun lang ang inaoperahan natin. Katamba kapanulo mo naman ng sinadya dareng manibala ning ospital, bang ipamye kareng benepisyaryo. Adwa kareng anak ng Ruth Santiago, dinalan king check-up dareng ENT specialists o ren doktor alalawe king balugbog, arong ampong lalamunan. Megbilibyay king kompletong panulo ampong gamit king medical mission. Okay po kasi makasahop la po pin, kareng ating pong masakit, makapag alawela po o magpapacheck up la. Opo. Tapos ala ka mong pera para po kayong pang doktor, kaya ni po libre na. Kaya masantinga po talaga yung gagawad na pong project medical mission. Opo, kompleto naman po ating kayong ka-ENT, surgery, ECG, papumpidya. Sinamantala na namang Teresa Nio, ing libreng ECG o electrocardiogram ang magkaulagang 500 pesos kareng pribadong ospital. Nga po, malaking tulong po sa amin kung libre po yung ECG kasi po kung talagang gagastos po kami. Ayun po, pag-iisipan po kung magpapatingin kami. Kaya po malaking tulong po yung libre na ECG. Kaya nga po talagang pinag-aksaya namin ng oras na pumunta kami dito. Kaya maraming salamat po. Atlong printer naman ning ni turnover kareng manibala ning pampublikong eskwela ibat king GR Bank bilang pasalamat king pamanantabe king programa. Nakatanggap po kami today ng 3 printer na yun po talaga, actually tinanong nila ako kung ano ba yung pwede nilang maibigay sa amin bilang tulong. Actually last year nagbigay na rin sila ng printer pero dahil sa napakarami naming paperworks na dapat i-print, so talagang humingi na po kami. I mean, total tinanong naman kami ng printer. Ito po ay mamimigay sa mga guro yung by grade level. So that hindi sila nalilate sa pagpiprint, lalo na ng kanilang mga teacher's guides at saka learner's materials. Agpang kang Elizabeth Carlos Timbol, EVP at COO ni GR Bank, babalaos na kanoy nga advokasyang inumpisan ng kayang mayang ubiya kapatad ay Dr. Josephine Carlos Raboca, ketiking Santa Rita nung nukarin lami by treti. Because it's kasi this medical mission kasi is Bayanihan spirit. So aliya mo yung kaya kami, kaya ganagan ng volunteers, sinalwala, then teachers kay, then trainees, consultants na doctors Makati Med. So ina din maragula bagay partners mi, tsaka kareng friends ni sister mi, late sister Dr. Jojo, then ina maragala sa sao pang ken. Balang banwa, darakal la parang benepisyaryo ng karelang medical mission nung nukarin mitatalwiking karelang prioridad, reng kapatad a katutubo. So actually, din kay Cater Mel, wala mo din tiga Santa Rita. So ditang ang bisa nga na Muntakeni, neighboring towns, pwede. Plus din aitas, ila din every year na burimi mo naman sa sopan, kasi kaya kami, tsaka burimi makasahop ka rin tao minsanan. Sinigurado na naman ng opisyalis ng GR Bank Kampong Makati Medical Center na isundo ang inumpisang programa para kareng Kapampangan ketiking Santa Rita ang pong kasiping abalen.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.